oleh Pirita. Ia Muhammad Rizki meminasa pada tukteki kareba lau rike manang mapamula bunga matama na bulan Ramadan. Siare-are Pak Balu Andre Papa buka Benoi wiri laleng jalan Datuk Daeng Pasewan Kabupaten Maros. Ke aseso mapamuan detet telu arawange angkana bentuk buka matupa rupa andre Pak Pabuka ribalu mapamula cendolo balubutung pisang hijau es buah bepa nenia Andrea padang kangero napaken gunai sapa dele riulen ramalang siare-are boleh di padang kangero jamang memeto eso naikia mai gato iyami nama balu nareko mutama iulan ramalang nasaba mailo itambai balolo na mailo panoi pareluan na eso iulan ramalang ya rega apasan niasa eso alef bereng ia naik kareba paletu di maklumian ia Muhammad Rizki Maleo si Mang Riolo ale Pirita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.